si? Ovo kaj je, ove lignice i ovo to može ići, a ove dve plate u 12 i 15, 20 budu gotovo da stigle, a salate može čak i prije, može tako. Ajde, hvala. Kompletno osoblje u pivnici Turopolje na nogama, ipak je petak na Gorice. Treba nahraniti mnoštvo žednih i gladnih, a ova poruka na šanku jamstvo je da će konobar doći dok pucnete prstima. Pureći savici s povrćem i s kroketima. Lignje. Vi ste vjerni lignjama petkom? Onda vam bude nešto, mogu ja još nešto dodati, onda vam bu sad samo vodu naručila. Gosti su rešetali narudžbama, ali kuhari se nisu dali zbuniti. Dobili su najmoderniji robot koji će uslišati svaku njihovu zapovjed. Rad u kuhinji od sada je puno lakši i to zahvaljujući ovom aparatu koji košta preko 100.000 kuna. Kuharu je velika pomoć. Imate različite ovdje menije koje su vam pripremljeni, koji vam pomažu da se lakše možete odrediti recept koji želite napraviti. Izaberete recimo određeni komad mesa koji želite. Tako. Koji dio mesa želite napraviti, recimo teleći odrezak pečenje i on već ima unaprijed pripremljeno neku recepturu. Sad je sama stvar do kuhara na koji način želite to napraviti. Da li da bude jače pečeno, manje pečeno, koji period treba biti pripremljeno, znači da bude čim bolje napravljeno jelo. Iz ovog aparata izlazi najfinije jelo. Mogućnost aparata je takva da je to jedan mozak u koji ubaciš recepte koji kasnije samo prema potrebi koristiš. Znači, ovisi prema današnjem meniju šta se radi, to se slaži. Znači, možeš iskuhati, napraviti nešto i kasnije održavati to na jednoj određenoj temperaturi, tako da gosti dobivaju uvijek kvalitetne i vruće namirnice van. Stavljamo hobotnicu na bijelo sa zelenim rezancima. Znači gabac verzija. Ja sam Mija i gledim petak na Gorice. Ako se pitate kakve je lignje u restoranu najbolje naručiti, evo savjet stručnjaka. Sa žara. Zašto? Pa po meni je puno ukusnija, bolja, a pržene su duboke, znači pržene su u fritezi, pune masnoće, a ovako ima svoj čar. A svi smo nekako naučili nove, znači, lignje koje su iz friteze. Sad ne znam, je li to stvar navike? Pa većinom da, navika je, to je tako. Možda je razlika u tome samo što su ove više prirodno izgledaju kad su sa žara, a ove pržene su brže i to više ljudi vole. I količinski ovoga izgleda da dobiju više, ovoga to je u biti porcija koja zadovoljava sve potrebe. Inače one mogu biti servirane i sa blitvom i krumpirom, znači prema želji i potrebi gosta. Ne. To je jedan naš segment našeg neke riblje ponude, znači imamo još i pastrvu sa žara, imamo pohani oslić i po potrebi možemo i nekog brancina u radu naručiti šta gosti žele. Nakon glavnog jela preporuka šefa kuhinje je bogata čokoladna torta s više vrsta čokolade. Malo ukrasimo sa tekućim čokoladom i kakaom i spremno za posluživanje. Jel to može sjesti ovako na jednu lignju ili na ribu? Pa može na sve. I zato nema vam drugo nego petak na Gorice.